ko kuri iyi tariki ya 13 Kanama ari umunsi mpuzamahanga w'abakoresha imoso. Ni umunsi wavuye ku gitekerezo cy'umunyamerika Dean Campbell washinze sendika y'abakoresha imoso mu 1976. Nyuma mu mwaka wakurikiyeho yashyizeho umunsi wabahariwe kugeza n'ubu urakizihizwa. Zimwe mu ngero z'abazwi ku rwego rw'isi mu bakoresha imoso harimo Jules César wabaye umwami w'abami w'abaromani, hari Jimi Hendrix, Bill Gates, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Lord Robert Baden-Powell washinze umuryango w'abaskuti, Eleanor Rubik, Rafael Nadal, Bill Clinton, Barack Obama n'abandi. Ubu rero abakoresha imoso bagera kuri 12% by'abatuye isi yose. Muri Central Africa kuri uyu munsi barizihiza isabukuru y'ubwigenge bwabo babonye mu 1960 bipakuruye ubukoloni bw'abafaransa. Abatuye iki gihugu barizihiza imyaka 66 ishize rero bigenze. Perezida wa mbere yabaye David Dacko wagejeje ku bunani bwo mu 1966, akorerwa kudeta na Jean Bedeli Bokassa waje kwimikwa nk'umwami w'abami ku itariki 4 Ukuboza 1977 kugeza ku itariki 20 Nzeri 1979. David Dacko yagarutse ku butegetsi ntiyaburambyeho kuko yaje gukoreshwa kudeta ku itariki ya 1 Nzeri 1981 na General André Kolimba, nawe yaje gusimburwa na Ange Felix Patasse mu 1993 ageza muri 2003, asimburwa na General François Bozize wagejeje muri 2013, agasimburwa na Michel Djotodia. Uyu nawe ntiyaburambyeho ubutegetsi kuko yagejeje muri 2014, akoreshwa mu ngata by'inzibacyuho na Alexandre Ferdinand Ngwende, nawe yakorewe mu ngata na Madame Catherine Samba Panza wagejeje muri 2016, akoreshwa mu ngata na Faustin Kanje Touadera ukiyoborana n'ubu iki gihugu cya Central Africa. Muri Zambia kuri uyu wa kane abaturage bagera kuri 9,000,000 barijwe mu matora y'umukuru w'igihugu ahatanamo abakandida 14 barimo perezida usanzwe Hakainde Hichilema. Perezida Hichilema araba ahatanira manda ya kabiri y'imyaka 5, arahabwa amahirwe yo kuzegukana intsinzi, ariko nanone akaba ahanganye bikomeye n'uwitwa Brian Mundubile wo mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Hakainde Hichilema yatowe bwa mbere muri 2021 nyuma yo kugerageza inshuro 6 zose adasekerwa n'amahirwe. Igihugu cya Afurika y'Epfo cyasabye ibihugu bikomokwamo n'abanyamahanga kwishyura amafaranga yo kubacyura. Afurika y'Epfo ikaba iri kubara amafaranga yakoreshejwe nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yamagana abanyamahanga baba muri icyo gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Guverinoma ya Afurika y'Epfo ikavuga ko abanyamahanga bagera ku 90,000 cyane cyane abaturage ba Malawi bavuye muri Afurika y'Epfo hagati y'impera z'ukwezi kwa gatandatu n'intangiriro z'ukwezi kwa munani nyuma y'iyo myigaragambyo. Icyakora imibare yatangajwe na zimwe muri guverinoma z'ibindi bihugu bya Afurika iruta iyo ngiyo kure. Guverinoma ya Afurika y'Epfo kandi irashaka ko amafaranga yakoreshejwe muri ibyo bikorwa byose byo gutwara abantu no gusubiza abo banyamahanga mu bihugu byabo yasubizwa n'ibihugu nyine bakomokamo. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu muri Afurika y'Epfo ikavuga ko gushyiraho ikigo cy'agateganyo mu majyaruguru y'igihugu ndetse n'ibikorwa byose byo gutahura no kohereza abanyamahanga mu bihugu byabo byatwaye hafi miliyoni 300 z'amafaranga y'amarandi akoreshwa muri icyo gihugu, arangana na miliyoni 16 z'amayero. Nubwo bimwe mu bihugu byateguye ubwabyo uburyo bwo gutwara abaturage babyo, ibindi ntibyabishoboye kubera kubura amikoro. Igice kinini cy'amafaranga yakoreshejwe cyagiye cyane cyane mu gukodesha bisi zo gutwara abo banyamahanga. Muri Zimbabwe ho ubwato bwarohamye mu kiyaga gihangano cya Kariba, hapfuye abantu bagera kuri 44. Ibi byabaye ejo bundi kuwa kabiri muri icyo kiyaga nyine cya Kariba giherereye ku mupaka uhuza Zambia na Zimbabwe. Abandi bantu 77 bararohowe nk'uko polisi yabitangaje. Ejo perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yatangaje ko igihugu kiri mu bihe bikomeye nyuma y'iyo mpanuka. Reka nsoze mbabwira ko ejo abanyaburayi babarirwa muri za miliyoni nyinshi barebye mu kirere bagatangazwa n'ubwirakabiri bw'izuba bwuzuye budakunze kubaho. Ubwirakabiri bwatumye igice cya Espagne kijya mu mwijima udasanzwe mu gihe cyo ku manywa. Igicucu cy'ukwezi cyatwikiriye izuba cyagaragaye mu turere twa kure two muri Arctique mu gace k'Uburusiya ahagana saa 11 ku isaha ngengamasaha, gikomeza kunyura mu buryo bugoranye hejuru ya Greenland na Iceland. Reka rero